Kwirwa na kwiyumiria mwena wa Isiolo thutha wa ruhonge rwa borithi gucabithia mbica ciao ati ni marethanwo nao. I would like to know who holds a gun officially. And we have that record. We have to be accountable public officers. Fred Matiang'i kuga andu kiumbe aria mari na mishinga mena nginyagia tariki 19 mweri ukite meyandikithie weru. No arutwo gicunje kia 83 hari 100 aria mekire kigeranio gia KCPE mahotete kuingira kirathi gia form 1. Amina kuga guo twandika turandika ugwa urarike ukinida ndaika 20 guo cihana white na aikaria ka muguga kururungana ni barabara guthuka na rukungu ruria marauga ni rukumarwaria.